Ura Academy work je za me fe die nu me fe soru divnu ukra diu hale ke ku izu se zabo chdi Ura Academy Hall Mission Compound Kohima nu tini die pederüchü va hipengwa siu pe batu je za me fe die nye sedeke hunu tini mi people's organization TPO bu sokreko chashituo za me fe pengun he chekeshe mhatoche balituo Puti Haunu, Professor Buno Ligise, HOD, Department of Education, Nagaland University, Kohima Campus, Meriama, Dr. Kotole Keya, Associate Professor, Department of Education, Nagaland University, Kohima Campus, Meriama, Mu, Dr. Metilhutie Moore, Assistant Professor, Federal Government College, Peg, Ukobu Kepethashetua. Directorate of School Education, Tini Die Kepethako Petebu, Patoche Haunu, Vo Prenu Chata Kashete, Sishie za me fe sorun he tini die ke pronyo ko kroto tikeke ke hu beba ke tunu high school mu higher secondary schools ke pronyo ko donu dipu ke pe ye ke tse ese ke tu gizo mu teje ke z siro tsali che ke pe ye ke tse ko beba tu Nagaland Board of School Education HSLC mu HSSLC hivi hisho khakashatiu kriza ketala chitie Ura Academy zayera miko khakashabu tini die ke pronyoko krotho ke hu numodi theva thekha ke hu no voda ke tu se mechu besisha theva tie thekha ke hu no Dr. Shorozelie Lijichu President Ura Academy bu ke hu sesha mu pelophilie kishije kini kisiu Ura Academy bu ketar hoshitu Ura Academy Pederüchü kechakar hudohue tini die ke krimiko pichimiko ke patamiko ke hu krotako ke pronyomi krotoko mu kroto ke kritsoko ke hupo buri jase Pederüchü no vo pressure no kesije